Nikaweza kurudia naye, ariko yanshundushije babiri, lakini Mungu aliniongezea wengine wawili, na nyuma yabo hari ikizere cy'abandi, na kisha pale kuna tumaini ya wengine. Haleluya, amen. Imana yacu ni Imana y'ibikorwa. Mungu wetu ni Mungu wa matendo. Imana yacu ni Imana y'imirimo. Mungu wetu ni Mungu wa matendo. Haleluya, amen. Nta kintu kinanira Imana, hakuna kitu na kushinda Mungu. Nicyo utekereza ko cyaba gikomeye, na kitu unawazia kwamba kiko nguvu, nicyo utekereza ko cyaba kiremereye, akenye unaweza ona kabisa ni uzito, imbere y'Imana birashoboka, mbele ya Mungu binawezekana. Haleluya, amen. Dufite ibimenyetso, tuna maalama birenze kimwe kupita moja, ku Imana iri mu ruhande rwacu, kwamba Mungu iko kwa upande wetu. Dusomye ijambo ry'Imana, tumesoma neno la Mungu, iratubwira ngo nuko nkunyuzeho wakati nilikupitako. Haleluya, amen. Haleluya, ngo nuko ngo nkunyuzeho, wakati nilikupitako. Wakwibaza ngo yakunyuzeho urihe? Mungu alikupitia kwa wakati gani? Ese Imana yagusanze urihe? Mungu alikukuta na uko wapi? Ese nge yansanze ndi hehe? Mimi Mungu alinikuta nafasi gani? Ariko aravuga ngo nkunyuzeho, wakati nilikupitako. Aho wari uri, nafasi uliyokuwa, cyangwa aho narindi, na mahali nilikuwa, ngo twarimo twigaragura, tulikuwa tunajigeuza geuza. Haleluya, amen. Ndagira ngo wumve cyane, nataka usikie sana. Umwuka w'Imana, Roho wa Mungu afungura amatwi yawe y'umwuka, afungue masikio yako ya kiroho, kugira ngo wumve neza, jo usikie mzuri aho Imana yagusanze, nafasi Mungu alikukuta, aho wigaraguraga, nafasi ulikuwa unajigeuza geuza, uko wari umerewe, vile ulikuwa, uko byari bimeze, namna gani bilikuwaka. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Ndi umwe mu bamama, niko moja ndani ya wamama Imana ihagurukije, Mungu amesimamisha mu gihe gikwiriye, wakati nayofaa, kugira ngo juu mbu umwe mu babyeyi, niwe moja ndani ya wazazi bo kuyivuga neza, wa kusema mema ya Mungu. Haleluya, numva mfite ishyaka, nasikia kabisa niko yo kuyivuga neza, ya kusema Mungu mzuri. Haleluya, amen. Iyi Mana nayibonye, Mungu nilimuonaka ndimo nigaragura sehashika, wakati niko najigeuza geuza kusehashika. Narababwiye ngo nari mfite umwana, nilibambia kwamba nilikuwa na mtoto yamize igicera kimara n'umwaka n'amezi 8, alimeza kichere akamaliza mwaka na miezi 8. tukaba mu bitaro bya Gisenyi, tunaishi mu hospitali ya Gisenyi, mu bya Mbugangari, tunaenda Mbugangari, tukajya mu bavuzi ba Kinyarwanda, tunaenda ku wa kienyeji, waganga wa kienyeji, aho hose wale wote pale gisubizo nahabonye, hakuna jibu nilipata. Ariko lakini asanze ndimo nigaragura muri ibyo, wakati alinikuta niko najigeuza geuza mwaili, asanze nabuze igisubizo cy'abaganga, aliponikuta sina jibu, asanze sehashi ku mwana wanjye bari kumubaga, aliponikuta sehashi. asanga nigaragura ku rubaraza, tena niko najigeuza geuza kwenye baraza pale, umwana wanjye bamujyanye muri salle d'opération, mtoto yangu wamembeba ku salle d'opération, abaganga bari kunsura buri mwanya, waganga wako nakuya kuniona kila mara, bari kumbaza ngo uyu mwana ni wakanga, wananiuliza hii mtoto ni mtoto ya ngapi, nta gisubizo bafite cyo kumpa, hawakukuwa na jibu ya kunipatia. ngira Imana ndayibwira ngo umva Mana, nikambia Mungu, nikasema Mungu, nasomye ijambo ryawe rirambwira, nilisoma neno lako ikaniambia ngo ntarabura usoro mu nda ya mama, sijakuwa mbegu ndani ya tumbo ya mama yangu. warunzi, ulikuwa unanijua, waruzi ibyanjye, ulijua vyangu. uyu mwanya hii wakati ibyanjye ndabikweretse hano sehashi, ndabikonesha hapa sehashika, ndashaka gutwara umwana muzima, nataka nibebe mtoto. Uwa mbere waramukunze uramwisubiza, wa kwanza ulimchukua, uwa kabiri n'uyu nguyu, wa pili ndiye huyu. ndashaka kuhavana intsinzi, nataka nitoke na ushindi, ndashaka gutaha Igisenyi, nataka nirudie Gisenyi, vuga ko hari Imana mvanye sehashi, sema kwamba kuna mtoto nimetosha sehashika. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya,
Himbazwa. nta joro ridacya nta mvura idahita iyo ufite Yesu nta joro ridacya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ijoro rimwe usiku moja ibipimo biramanuka, vipimo vikashuka. abaganga barambwira bati nibiki, Waganga wakasema nini? batangira guhamagara bagenzi babo, Wakaita wenzao, bari kubabaza ibijyanye n'ibyo bakorera umwana. wako wanawauliza kitu wanaweza fanya juu ya mtoto. Ndimo amanuka nanone bagiye kongera kumunyuza mu cyuma. Kati nilikuwa nashuka tu wampitishe ndani ya ile machuma. Nari ndi kumwe n'umurwaza CHK. Nilikuwa na mtu ambaye ananisaidia kulinda ule mtoto CHK. Aramperekeza. Akanisindikiza. Mama Sifiza. Mama Sifiza. Reka tujyane. Acha twende pamoja. Ndamubwira dore nawe ufite umupfu hariya. Na wewe uko na mfu pale. Kurikirana umupfu wawe. Fatana na mfu. Kananje nkurikirana uwanjye. Na mimi nifate wangu. Atoya. Akasema ati hari Imana numvire kumbwira. Kuna Mungu ananiambia. Hari ijwi ry'Imana riri kuri uyu mwana. Kuna sauti ya Mungu iko kwa huyu mtoto. Ati Imana irambwiye. Mungu ananiambia. Ngo uzacyura umwana muzima igisiga. Amen. Pia mtoto hai. Yeah. Haleluya. Amen. Ndavuga ngo Mana. Nikasema emu. Naha wahamboneye. Na hapa umeniona. Mu bitaro CHK. Na hospitalini CHK. Naho wahateguriye umuntu. Yego. Unaweza andaa umumaro ku buzima. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana. Twaramujyanye tumugeza mu cyuma. Mbeba tukamfikisha ku machuma. Baravuga ngo nta mpamvu turi kubona. Sema hatuna sababu iri gutuma impinduka ku mwana igaragara muri ubu buryo. Kuonekana mabadiliko ndani ya mtoto. Turongera dusubirayo. Tukarudia tena. Ngira Imana ndayibwira ngo Mana. Kabia Mungu emu. Ntutume subira Gisenyi nikoreye amaboko. Siache mimi narudia Gisenyi nikibeba mikono. Imana indinda kuza nikoreye amaboko. Mungu aliniita kutokubeba mikono. Imana impereza umwana muzima. Mungu akanipa mtoto hai. Asante. Umwana wanjye yujuje imyaka 4. Amen. Anaeleza miaka 4. Ari mu ishuri arimo ariga. Amen. Nasoma. Nyuma ye mfite murumuna we. Nyuma yake nina mdogo yake. Bose ni bazima. Amen. Wako hai. Mumere Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Mfite navuga ngo mfite inshingano ikomeye. Nina jukumu kubwa sana. Kandi numva ari wo mukoro mfite. Na ninasikia ndiye wo kubwira abantu ya kuambia watu ko dufite Imana ishoboye. Kwamba Bwana weza. Si kimwe si bibiri. Si moja si mbili hapana. Covid itangira. Covid ilipoanza. Mutware wanjye yararwaye. Mume yangu aligonjwa. Arwara indwara y'amayobera. Aligonjwa ugonjwa isiyojulikana. Ariko Imana ntakiyobera. Lakini Mungu hakuna kitu ambayo haijulikane kwa Mungu. Ufite ibintu byakuyobeye. Kuna vitu vilikushinda kuelewa. Ufite ibintu udafitiye igisubizo. Kuna vitu hauna jibu yake. Ufite ibintu udafitiye abaterankunga. Kuna vitu hauna msaada kwa watu wote. Reka nguhe umurongo mwiza. Acha nikupatie mstari ambao utatembelea ndani. Imana ni umurongo mwiza. Mungu ni mstari mzuri. Ushobora kuboneramo. Unaweza tembelea ndani igisubizo cy'ibibazo byawe. Jibu ya shida yako. Yararwaye. Aligonjwa. Agira ubwamara iminsi 7 muri koma. Akamaliza siku 7 ndani ya koma. Nzamuzana hano. Nitamuleta hapa. Bamwe baramuzi. Wamoja wanamjua. Hari n'abari hano tuziranye kuri uburwayi bwiwe. Tunatuana naye kwa magonjwa yake. Ndangije mbwira Imana. Kisha nikamwambia Mungu. Igihe abantu bagusize. Wakati watu wanakuacha. Igihe abantu bagutaye. Wakati watu wanakutupa. Igihe nta bindi byiringiro. Haleluya. Wakati hakuna. Haleluya. Atukuzwe Bwana. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira. Soma neno la Mungu. Ngo se ngimfuruka. Ngo z'umukiranutsi. Yes. Iyo zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Haleluya. Umukiranutsi yakora iki? Haleluya. Amen. Navuye aho yari ari mutera umugongo. Nilitoka kwenye alikuwa nikaonyesha mgongo. Ngira Imana ndayibwira ngo umva Mana. Nikamwambia Mungu nikasema Mungu. Wangize imfubyi ndabyemera. Ulinifanya yatima nikaitika. Nemera kukubera umwana kuko arumbereye data. Nikaitika kuwa mtoto kwa sababu ulikuwa baba yangu. Ndangije ndayibwira ngo umva tubyumvikane. Kamwambia Mungu tuelewane mzuri. Ntabwo uri bumbere n'umugabo ngo tubyumvikane. Hautakuwa bwana yangu mie ni sivile vyote.
wambere data narabyakiye ulikuwa baba yangu nikapokea urambera n'umugabo jambo ryarambwiye ngo uri se w'imfubyi uko baba wa yatima kandi ukaba umugabo w'abapfakazi unakuwa mume wa wajane nafashe icyambere ndi imfubyi nilikuwa ya kwanza niko ya uri data umwana wawe niko mtoto yako uri data uko baba ntabwo uri bumbere umugabo hautakuwa mume wangu ndangije ndavuga ngumva kisha nikasema ngo natwe abana b'abantu na sisi wana wa ayo makosa ntabwo tujya ile tuyakora makosa tufanya no mu mategeko agenga igihugu cy'u Rwanda na sheria nta muntu ujya usezeranya se n'umwana anaunganisha ndoa ya baba baba mu gihugu cyawe ntabwo ayo mahano yagerayo yego tatizo ile amen haleluya amen nere data cyuho uza amagambo y'ubwenge icyo kintu data aho yicaye mu ijuru ile kitu baba mbinguni n'ibizima yego n'abakuru yego n'abamarayika haleluya yongera byumve ko nkimuvuzeho neza Dala. n'iteraniro ry'abera yego haleluya icyo kintu Yesu nkimuvuzeho neza ile kitu mimi nasema kwa Yesu mzuri yandinze gupfakara alinilinda kuwa mjane oh haleluya amen yego iyo ni Imana Jamye mu mahoro niyoroshya imbabazi urukundo rwe nirwo rwose ukuboko kw'ibumoso kuranseguye haleluya ukw'iburyo kuramfashe mbese n'iki nabashakura haleluya haleluya amen mfite ubwoba bw'ubuzima uko na woga ya maisha mfite ubwoba bw'ejo hazaza uko na woga ya kesho inakuja Yesu ni igisubizo igisubizo cya byose haleluya 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 Yesu urihagije Yesu natosha haleluya natosha aho hose yarahadusanze ile fasi yote alitukuta wigaragura ahadusanga twigaragura ya ngarangije ngagirana isezerano na amina ahadi na sisi haleluya amen ibi nabigereranyije n'iki hivi nilivinganisha na nini abari nakosoreza njoo nimalizie pale nabigereranyije n'umusore nganisha na kijana ushobora gukunda umukobwa w'umukene anaweza penda msichana maskini akamukunda afite amazu anampenda na manyumba akamukunda afite amamodoka anampenda na magari akamukunda afite amakonti anampenda na makoti agasinyanya nawe ivangamutungo anasinye na changa utajiri ivangamutungo kuchanga utajiri ese uwo mukobwa yule msichana kari uwo mu bakene mbona ni wa masikini avanze nawe iki anachanga naye vitu gani avanze nawe iki iryo naryo ni ijambo anachanga naye vitu gani iryo naryo ni ijambo agize gukundwa anapendewa nta ruhare yabigizemo na hana bitari binakwiye kwa binamufaa agize kuvanga umutungo anachanga utajiri nta kintu afite ntacyo hana kenyana leta iyo akoze ishyano akifanya mambo ya ajabu ajyana amadongo anabebaka masani ya udongo twa dufaranga bamutwereye pesa wanamupatia twa tundi namutwereye na yenyewe mimi namupatia atavanga umutungo n'amadongo anaenda changa na sahani za udongo. Sasa iriya sahane ile sahani iyo umukozi agiye kuyoza mtumishi anaenda isafisha ikamucika inamponyoka irameneka inapomokaka ibikiri ivangamutungo wale tena wanachanga utajiri kweli. Sikilizana na sisi. Haleluya. 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 Ufite inshingano ikomeye. Uko na jukumu kubwa. Ufite ikiraka gikomeye. Uko na kilaka ya mkubwa. Cyo kugenda uvuga uyu mwami. Wewe uko nasema uyu mfalme. Cyo kugenda umubwira abandi. Wewe uko namwambia wengine. Mwavanze umutungo. Ulichanga
ulipanga mabiezi nyamara nta cyagaciro warujya lakini haukupeta kitu ya samani. Umupasiteri umwe yigeze kuvuga ijambo rimwe. Pastor mmoja alisema neno moja. Aravuga ngiyo habura amasaha 3. Ungekosa saa 3 kama kuna kosa saa. Ngugira ni isezerano n'umugabo. 3 ikiingia ndani. Ukimara gusinya. Sasa unamaliza sinye. Nguratangira kuvuga ngo sheri. Unaanza kusema sheri. Imodoka yanjye. Ile gari yangu. Haleluya! Kubera ko yagiranye isezerano amefanya agano imodoka na mwenye ya modoka iragaruka igahita ibishya ile gari na rekodi inakuwa yake. Iryo ni ryo sezerano twagiranye ile ndio agano tulifanya na Yesu. Umutungo wose Kristo yibitseho, icyubahiro cyose Kristo yibitseho, heshima yenye Kristo iko nayo, ubudahangarwa Kristo yibitseho,